Ishaye. Woza. Iza nganyasa. Woza nganyasa. Iza. Lubiso. Woza. Woza. Uzothatha ubiso lakho. Woza. Mama! Hey, madoda. Hey, madoda. Yo, ngiyabhudanga. Hey, madoda, mhlolo wami lo. Hey, wena. Uhlala wona. Yo. Hey. Hayi khona. Siwa fit na mazi tex. Ando tekeni ngoma kile kidio ko kishanja. Utanga ngata. Mtshito. Untanga lo yazi ucabanga ukuthi umhlaba uphethe. Ubize stop student la. Akazi ukuthi sifike. Enhle kujo yaphapha ngimkadela ngimbekela nje. Enhle ngizomkhomba. Somkhawa wathatha mana ka keni next manje. Endoda ngimbona vayela lesitoko sakho ngathi khambeni. Mngani namezi lento lengizwile abantu. Le iphasa kakhulu enhle ngiyibona ngathi ijolana labo memba la. Ngizwe ngumzwakhe lasikele mara mina yazini ngizomthola ukawo la ngimthola khona imbasha phela. Ngiyakutshela wakhe nodadewakhe untanga ndoda. Mara sokona ukuthi dise uzophasa na. Umhlabelana lencwadi enhleke. Vele. Asoma. Alo niyabhayiza naye. Asumthola. Sepe somnyama so. Ungazimangazi ndoda. Uzitshela ke lo Mina njani so? Inyama thanda ugqoka isicepe so ke lwakhona. Zile lapha ndoda izithu wakhala ngaliyo fala. Ngiyavela. La hlanyile abantu. Reply. Ayibona ngisantshela one zenza ukuthi wena fana ngitsuka so igame so. Ngiyantshela ngathi. Yo sona na ukayilona. Yo simcoma nini? Hawa mandrazana kan kuyinkinga yakho khozibambe man angikarisi ko treat like Kusile nani kwenza njani Plus, do you know what? Bullying is not good. It's not good at all. Into engifuna ukunitshela yona ukuthi ngiyayazi lento leyo. Even nama-drugs. Don't allow someone ozokuconvince ukuthi uthenge some drugs or nala esikoleni nje. Siyayazi lento leyo is not good at all. Ngiyanicela bantwana bami. Asitolerate umntwana ozolwa nomunye umntwana la esikoleni because of uyazi ukuthi future yakhe izoendeka la lapho. Ngiyanicela bantwana bami. Siyabonga, may you please come forward and write a note for us, please. Hey, Bafethu, yasukuma ijini yakho. Wayesema ngoba menzi i-top notch ya classini. Kwenzakalani? Ungazibona ufulele wonke la mathoko kunje nale top board la. All right.
Quiet, class. Sit down, class. Siyabonga, uba ujamile lapho. Kanti uba yini waleke nje eklasini lapha? Wethu mankala man awuzwisisi man. Ngiyakhumbinela mina ngeke ngisabuyelwa ngizobonyana ngithini. Abantwana abangane ngeklasini lapha bangihleka babethe imilozi benza ngasuthi mina angifuneki ngale ngelawinile. Kuyini abayenzayo? Ngiba ubona ungabe lichacha ne. Akusile iqiniso lelo. Ngiba wasikhambe sibuyele ngeklasini. Nakwethu cala man kuliqiniso. Kuliqiniso. Ngani? Hayi man ebusuku ngikhona ukulala. Ngibhudanga kubi. Amabhudanga la angikwazi bonyana athi ukuthini. Kuyini man le wenzakala ngempilweni nami? Into nami ngikhona ukubonyana ngibalekele. Ngiyokuphelela phi man? Umuntu ngasuthi yahlongakala ke kwanje. Hayi man ngiyahlongakala. Awuhlongakale mngani. Nakwethu ngiyahlongakala. Ngiba ubambelele mngani. Ngiba ubambelele. Siyabonga mngana. Ngiba wabona umlalelisise kuhle. Mngani ngiyazi bonyana kwesinye isikhathi impilo nokuba nzima. Impilo isinzima esikolweni namkha ebantwini ngaphandle. Wakhe wazama bona uthinge enyangeni yokuhlolisisa kuhle. Ngiba ukhulume nami. Isangoma? Iye mngani. Utsho bonyana umuntu uberega ngihlahla? Iye ohlolako. Usahloba kona? Iye. Awu. Kufuneka bona uzame yokuhlola yena. Mngani, ngidlumbana bonyana into lesiphiwe ngiso ngabaphasi. Kade ezimini ezifana njengalezi into le yange wayithwala wedwa. Ngibona kubhedere bonyana mdele uthinge enyangeni yokuhlola bona kwenzakalani ngamabhuda ngakhona. Awa msekwethu. Uhlumbana bonyana kungaba lubizo into le? Sisiphiwo? Iye. Awu. Sake ngayicabanga into le. Iye mngani. Mina ngidlumbana bonyana lesi siphiwe ngiso ngabaphasi. Ngokubona kwami into le akufuneki bonyana mdele uyigcine ngaphakathi kwakho. Kubhedere bonyana uthinge enyangeni namkha ukhulume namalunga womndeni angakuhelebha ngoba into le ekuhambeni kwempilo izokulimaza. Yo, sithokoze khuluma nakwethu. Into ekhulumako le inobudisi i-right. Ya ngidlumbana bonyana sekungesikhathi sokubona ngithola iqiniso yiko nje. Begodu mngana mina ngikufisela ithudo bonyana ungafunyana iqiniso. Ngithokoze khulu. Yes, right. Iye. Sesingakhamba sibuyele ngeklasini. Bafethu, why nifuna ukuyeka le business unguthi lo mshikashika niyazi siyawuphusha kamnandi ulethe imali eningi kangaka bafethu? Why? Lalelani bafethu mphathi. Mina ngithi asiphusheni into yangempela, into yosifaka in a real business. Not into nje just a street thing. Ngifuna something that will match our line. We can't be abandoning our cities during this hard time situation. Why singathole i-brand nyana on our name? Sengisiyikipa or something, seke this merchandiser thing. Imalaza uyinja. Awutenke riding. Idlela amathamba engcondo. Riding lena number 1. Iyakwenza ukuthi ukwazi ukubeka isinko etafuleni. Ikulethela izaka number 1 riding. Umlungu nangu lana. Itenke riding. Ungubani wena? Hayi tenke riding. Ngeke sikwazi ukuleka le business. Idlumbani into le. Angeke sikwazi ukuleka le business. Ngeke. Umfowena urehe sana lo angayeke ihwebo leli letha urodo etafuleni qala nje nomlungu wethu ula wena ufuneleleka ihwebo leli ungaleki mfo asikhambe ngehwebo leli. Engikushoyo ukuthi leli business engiza nalo liletha amathuba wangempela, not imali yegazi. Lalela sesihambe emathubeni amahle. Lapho ke no darkling asingagijinyiswa nje amaphoyisa nje every week. Engidinile mina lempilo bafethu, ngintshela iqiniso. Bona Malasa, ngiyayi-understand lento oyishoyo. Ibusiness yegipa. Mara so yazi ukuthi la elokishini sebakwazi kangakanani ukuthi bophusha muphi umshikashika. So seba novalo ngawe. Angiboni ukuthi bazokusupporta ngalendlela. So let's continue senze le business esiyenzayo thina. Ushaya esikhonkothini malum bishop. But icabanga nje
sesijika igame. Abantu sebagqoka igama lethu. Abantu sebasirepresenta. Abantu sebesibhadala. Kungena nhlupheko, sidla nje uzambane lika Pondo. That's not who we are, Malaza. That's not who we are, Bishop. Akusitha abantu aba. Asicabangeni into le. Isilethela isithunzi sinjani? Sasabuyo lokishini. Number 1. Number 2. Siliphethe idolobheli lonke. Idlumbane into le. Hayi. Iye mfo lapho ubethe khona ekhosini. Qala mfo sesihleka abantu elokishini. Sesithekisa ama scopers ayisekho imagine sithekisa ama scopers awa mfo iqala indaba le. Sihleka abantu elokishini la. Edrobheni sihleka abantu. Sithekisa ama scopers in awa mfo. Qala sisindaba le. Kusingiyo le. Malaza. Yanyizwa mfana kithi ngithi mina lento icabangayo mangabe wena ufuna ukuphuma. Ngicela ukuthi thina ungasikhawunti mase ubanjwa uyi1. And thina sifuni nje ungena emanyaleni ngendaba oyenzayo. Sifuna umuntu ozosibetray. Angicabanga ukuthi uzoyenza nakayi1 uyazi ukuthi sidila ngabantu abayingozi kangakanani. So ngiyacela ukuthi mangabe wena ukuyiye leyo ngcondo leyo ukuthi wena ufuna ukuphuma noma business lakho leligipa. Yazi ukuthi wena uyodobha for call ngendaba yegipa. Uyogcina sewufuna ukubuya la kithi waphuma uphumile awusifaki endabeni zakho noma ngaba amahata kubamba awusifaki endabeni zakho ngoba wasifaki endabeni zakho uyazi ukuthi ugcina kanjani mfowethu igazi liyophalala. Uready ngalesinqumo ufuna ukusithatha na uready na? You know what, Malum Bishop? I'm rolling with the stone. Get ready. Angazi ukuthi mfana kithi ukuthi uready kangakanani kulento oyenzayo. So ngiyacabanga ukuthi le business lakho mhlambe wena uyazi ukuthi kunempumelelo engakanani kile. Ke ulinge uyenze lento ofuna ukuyenza mfana kithi sibone ukuthi uyophilela lapho ngayo lento ofuna ukuyenza. Awucabange lento oyenzayo yosifaka emasimbini. Cabanga. Malaza. Ebafethu ngimdala ngesinqumo engisenzayo nginamazinya e32. So bona ukuthi kuzoyenzakalani phambilini. Ngiyahamba mina. Hey, nomfana lo. Siyabonga. Yasoloko uthulile la wenze njani kani? Oref. Awukhuluma wenzi next ubhizi uhlahlela ifoni le yami. Khuluma uyazi ukuthi ungakhuluma noma yini nami. Mama. Yazi kunento bekade ngifuna ukutshela yona. Qobe malanga ngiyafisa ukutshela kodwa ngiyithola ithuba elifana naleli. Mama, angikho rehe emoyeni. Ngiputanga kumbi. Impilo yami ehlangahlangana ngazi bonyana ngenzeni. Kunebhudango elingihluphaka qobe malanga. Ibhudango? Iye. Ibhudango linjani lelo? Mama libhudango linye, liyaziphinda libuya kaningi. Mama kunabantu engibabonako, amakhehla amandiki. Ngamanye amalanga bangitshela bonyana ngibalalele, ngamanye amalanga bangibiza ngegama bangihwelela. Angazi bonyana kwenza njani ngami. Mntwana, into lesikhulumile ngayo. Uyazi ukuthi usathana ubereka ngendlela eziningi. Kuzokuvela vele ngathi imabhudango. Into efanele ukuthi uyenze na ubhudanga kumbuvuka uthandaze. Ulahla umoya loyo. Qala mama. Akususathani into lena. Into le ngiyayizwa mama ngaphakathi. Ingilethela ukuthula. Kungcono kunento evelako. Kunento engizwisisako mama. Mama. Kunento engizwisisako into lena. Uzwiswa insaba. Wena uyazwisisa wena. Madimoni aphiza kubhizi nawe phasi phezulu. Uyabhudanga inonsense wena. Mina ngizwisisa. Umsanya nomncane wena ugijimisa amadimoni. Angihlanyisi wena. Ukhulele esondweni nazo ngihlanyisa ngemimoya kaze faila la.
Ha. Mama uzwisisi wena uzwisisi qala man. Nangivuka nje kuseni mama amabhudango la ngiyaqhubeka ngiyawezwa ngiyayizwa into lebonyana iyenzeka lapha ngwami eduze kwama. Mama nasesikoleni angikhona ukugcila emcondweni nami. Mama kunento engidosako. Kunento engidosako mama. Kunento engidosako. Mama kusuzwisisa. Njengoba thina ngekhapha. Iyakhonakala into leyo mama. Yazi ukuthi isikhathi samanyala nginaso. Angikwazi nje na mama. Angikwazi nje. Ukhambe esondeni kusasa. Thina siphiliso zange saphila ngento zamadimoni namabhudango. Asikholwele emabhudangweni asinaks batsho wena ubhudango izinto abantu bakubiza. Musa abantu bakubiza kuthi ukuthi bayakuloya. Vele kufanele ukuthi uye esondweni umfundisi akuthandazele. Ungakholwa kazi izinto imimoya kaze fail mara wena siyabonga. Hawa mama. Mama sazi njani bonyana ngiyindlela yami le. Sazi njani bonyana ngiyo into engabelethelwa yona le. Ungakhulumi njalo siyabonga. Wazi ini wena? Wazi ukudlula uzimo wena? Hawa ma. Ngiyazi bonyana ngizwa ini phakathi. Ma. Indlela la zange ngikhethe. Ikhethe mina. Ngawuzwisisi ma. Siyabonga. Umntwana umsana. Phela into engifuna ukuyenza ukuthi ngikuprotecte. Ma awuyazi into le. Mhlawumnye ukuze ungivikele mama ukubana ungilise ngikhamba indlela le. Ubizo lo lungibizako mama. Into le ngiyami ihlumeza mina ngaphakathi. Saba uzwisise ma. Ngiyathemba. Mazwisisa ngiyathemba. Ngiyathemba ma. Angifuni ubhubha. Ngiyathemba ma. Mama ngiyathemba. Yo, semngiyalingwa. Ukuphi simakade? Ngiyalingwa. Ngiyababona laba boyithu bayangilandela. Let them bite me. Wena Lazarus, sithola tip off ukuthi kunomuntu othengisa ama drugs lapha ngasesikolweni lapha ngaseholo. Uwe lo muntu othengisa ama drugs lapha. Ngiyazi ukuthi uwe, mfuthi ungalingi ucamba manje. Sawubona nawe mkhulu. Mina thengisa lalela amawelele. Angikazi ngithengisa ama drugs, angawathengisa ama drugs mina. Ngihlula ngisukushaya haircut kodwa wena ubhizi la uzongilandelela ukuthi mina ngithengisa ama drugs. Awukahle wena. Uyazini wena Lazarus. Ucabanga ukuthi ijoke wena le yonke lento ne? Sithola tip off. Kuno t-shirt ositshelile yonke lento ukubonile wena uthengisa ama drugs lapha ngasesikoleni. Ngiqiniswa ngana lento. Ngikutshela indaba ongayazi mkhulu. Angwathengisi ama drugs laba bakuhlebelile ukuthi I sell drugs now. Lezi zinto lezi abengiziphethe ama packets ngenzi art is for the art and okunye ongakwazi ingane mina ngizidlisa poison. Lazarus hakathi lemona utlolana empa re tlolukisa dintho batho ba bua ebile le bana ba keneletse ka hare. We have to check. Ngiyabonga ukushekwa nkosazana kodwa nina nihlezi ningichecka mangabe umuntu enenkinga anifiki ngesikhathi kodwa nithi nawenza umsebenzi. Lalela ngintshela indaba engayazi ngayeka kudala lempilo mina yobugebengu. Yabona Lazarus angizalanga izolo mina ngiyabona angisumntwana mina ngiyakwazi ukubona isigebengu emehlweni mina ngisibhekile nje umkhulu ukuthi wena futhi unginuka nobutsotsi la khona la ebhegini uphethe la ebhegini. You expect me to just believe ukuthi wena wayekile ama drugs wena ingane ezothi sigcwele la emgqeni uzokubamba wena la uyazona Lazarus. No mawelele ngilindele ukuthi wena nabantu bakho nginikhomba ukuthi bengizama ukushintsha impilo. Uyazini wena Lazarus uyangidina wena man ngizokubamba wena. Then help us see Lazarus. Tell us straight, are you clean? Clean as the street after rain. Lalela mina ingane ngisifundise art nodukulwa lento eniyenzayo la. Lalela last you expect us to believe when mfana ukuthi awusathengisa ama drugs wena. Ngiyazi man ukuthi ukhuluma manga man Lazarus. Ngiyazi imithetho efana neyakho wena. Yewena Nandiyekile ngidilana nomfana man. Ngiyazi ukuthi uya. Lalela sayisheni. No mawelele. That's why I'm not a fan of amagada.
You always too quick to judge. Hlezi nijudge, not knowing the side of my story. Lazarus isikalana. Sonela beba umota. And aware ukuthi lento yenzayo is not your fucking authority to do that. Maybe you are right. We are too quick to judge. Sinda wena mfana. Lazarus, wetsa mosebetsi o motle, tswella pele ka mosebetsi o motle o etsang. Mme kopa ha ona le ntho e tseba e go founela. Angeke ngize ngifonelana nani nina nizinja kabi. Yenzani enikwenzayo. Ngakho ukuthi uhlezi No, Nandi, let me tell you. Just umuntu omelanga ukuthi accuse. No. Uyambona lo mfana ukuthi you can tell it. Hey, Masiyabonga. You sounded so troubled on the phone. Kingi Musaji, khwiragala. Hey makhelwane, ngusiyabonga yazi batsho uyabhudanga. Hey kunento azibhudanga kubhudanga abantu bambethe into ezimhlophe bayambiza. Mina ngizwisisi yazikwenzakalani ngomntwana lo. Yo, batsho ngathi unamadlozi. Mina ngazi kwenzakalani yazi ngusiyabonga. Amadlozi? As in ancestral calling? How what's this? What nonsense is this? Ngiyabona ngiyalingwa yazi. Yo, yazi ngizamela ukukhuluma naye. Ungitshela ukuthi yena uthola ukuthula nakabhudanga kwinto ezakhe nakazibona angikhana ubona ingikhwama ngimtshela into lezi madimoni lokho akunakuthola ukuthula ngathola ukuthula batsho wena ubhudanga izinto nabantu abambethe njani azi uyangihlolela siyabonga mina angiyenzi into nje angiyazi Yeah, no, it's okay. Masiyabonga uyatholelwa. Waitse re sathane o tsena bana ba rena ka ditsela tse di faroganeng. O sa ba dumella re ngwana a tsene ke matlakala a mayana. Don't forget gore even the Bible say the enemy can come disguised in light. Go bolela nnete. O tlhokomele mosadi, o tlhokomele le ruri. Hey man. Neza ngisazi nokuthi ngicabangeni. Mhlambe unabo abogogo. Khani ngibani emndenini onesikhwama wagodla umcheese kwama sakhe. Manje azokhetha umntwana nami. Akhethe usiyabonga. Hayi. Nangazi yazi. What if vele lokho khona? Mara ngabona ngenze njani? Makhelwane utlwella. Wa itse re godiseditse ngwana o mo kerekeng akere. O mo godisitse ka lena la modimo. So tse dintse ke bo Satan fela ke boloi. There's only one spirit ere rapelang and that's the Holy Spirit. Ha ile tse dintse bona o sa ba itlhagatlhakantsha o sa ba batla o confuse ke moya o wa madimoni o. Never. Hey Mike mnangaza batsho yena into le akazikhetheli bamkhethile batsho yena ukhethwe universe angazi kune universe engasuka lezi izokhetha yena ikhethe yena ngakwami hey mina ngisazi nokuthi kwenzakalani yazi bona famusati the only way ke gore ngwana o tshwantsa ke re thapelo tsia ngwana o mise go Pastor Dlamini mo rapella ke re tshwantse re tlose moya wa madimoni man. Let us pray for this child. Ke yona fela tsela e leng gore e ka pholosa ngwana gago. Yeah, mhlambe fanele standards yazi. Fanele standards mfasi. Utsho ukuthi mara madimoni into ezibo Satan. Ke madimoni makhelwane. Wena ona gana gore ngwana ka kra ya peace mo batho ba tshwileng. How do you find peace in the dead? O balla go kra peace o phela mo lefatsheng le. Ke madimoni man, a need thapelo ntwe. Ke bo Satan fela. Hey Mike ngisazi yazi. Hey marina ngabe vele uSatan lo uzokufuna uthatha umntwana nami. Hanye ngimvumele. Phela umntwana nami ngekhala ule madimoni mimoya kaze faila. Haw, akhonakali phela. No mosadi wa itse re ke mathateng, o mathateng. Marbona. Itlale ke re ke Sunday. Re tle re tlo marapella le pastor marapella. Bona umontweng mosadi mo umontweng le Satan umontweng le madimoni and you are going to win. Uka se dumele Satan a nka ngwana gago ne. Bona mosadi tla rapela. Hey, bona the only way ke thapela. Hayi uqinisile Makiyazi mhlambe fanele sibize uzimo ngoba angikwazi ukulahlekela umntwana ngamadimoni. Let's rebuke the spirit of evil. It's omwane kanetha a rapele mosadi. Hey kameni ka Jesu umsindisi. In the name of the Father, sibiza wena simakade ukuthi yazi
Malaza, what's going on? I needed to speak. Kunezinto mele zishintshe kule game. Change? You sound serious. Lalela. Ngifuna utshela uBryceland ukuthi sengicedile ngaye. Angeke ngibe nama nights wadwa. Guys, are you okay? Khuleka, we are okay. It's just that sicela isikhathi sokuthi ngikhulume naye kancane ngimtshonje. Otherwise, ngajabula kakhulu. Okay, bye. Are you sure? Because he doesn't take things so serious, that guy. Sharon, I'm sure angifuna ukugijimisa imali engcolile ngingalali ebusuku. So I want my peace. Really mean that, Malaza? Yeah, I do. Angifuna ukwenza into ingaze iphule umoya izingcwabe. Ngiyakumina lokho, ngiyakuyeka konke okwenzakalayo okubi yena nawe nami. All right, I think you make a right decision, and then we'll call him. Bryceland, what now? Don't what now, Nitaban? You owe me money, and you have been ducking me for weeks. I told you ukuthi ngiyayihandle direct. Uzoyithola ikhathi yakho. Awuyekele ungifonele ungibangela isicefe ngathi ngiyi-desperate man. Desperate! Desperate! You borrowed money from me. And if you steal me again, I swear to God, I'm gonna come down on your heart. You think you scare me wena Bryceland? Yimina othatha ama-risk wonke lana. Yimina omove ama-goods. Yimina odida amaphoyisa. Wena you just a supplier. No. Don't try to twist this whole thing on me. Malaza, listen up. If you carry on like this, I swear, it is going to be the end of you. Njengoba ngishilo nje yami ukuthi I'll give you a card completely. Push me again, ngizoshabalala. Otherwise, you need me as I need you. You are playing with fire. And like I said, if you carry on like this, it is going to be the end of you. Now do not call me back until you get this sorted out. I want my goddamn money. You know what? Try me. Next time when you call, ifonele nge-respect Skoko. Otherwise, I won't answer your phone at all. Scar, better give me my damn money. Otherwise, there's gonna be some serious consequences. Umtshele umuntu wakho ukuthi ngiyekile. No more deal. Ngiyahamba mina. Kwazi kwanzima. Abantu baze balimazeka ngenxa ningi. Wabangijamela ekhoneni. Jame kuphi mina umuntu wakhona lo ayangibona. Matekethu, ubona isibhoko? Ulahlekelwe yini? Ungicala njani? Hazi. Isibhoko sila kuwena. Sabona maka siyabonga. Akwande mkhulu. Ngiyaphileka. Iya, siyaphila mkhulu. Yazi namhlanje angihlangananga nawe ngephutha. Bekuqondile ukuthi kuze ngihlangane nawe ngoba ngibona lento ekukhathaza ngaphakathi enhlizweni. Nami ngiyazibuza ukuthi ngabe yini lekukhathaza kangaka. Uyakhona ukubona lokho? Ngiyakwazi ukumbona umama oqaphe amaketangi alubozi inhliziyo ibhibhidla. Ngabe ngiyazibuza ukuthi yini lekusinda kangaka. Umntwana nami siyabonga. Yazi uthi unebizo, unemimoya yamadlozi. Ngiwunini ngithandaza
Uthi ukuthi angikholwa nokuthi lokho khona ngoba ngithandaza uzima ukuthi yonke into le akusiliqiniso. Naso-ke la iqala khona. Suku ucabanga ukuthi yonke le mithandazo yakho izomnceda. Awazi ukuthi wenzeni. Awazi ukuthi wenzeni. Inkinga ukuthi ulwisana nalokho. Angithi ngilusana nalokho asikhambi akusizindlela zethu esiphila ngazo. Khuluma imbudane ke manje. Khuluma imbudane. Thina sikholela kumoya, sikholela kuzimu, sithandaza uzimu, thina sithandaza imimoya namadlozi nanani namabhudanga. Hayi. Kodwa umakhelwane batsho into lezi madimoni. Naye uthi ngimise esondweni phambi kokuthi kube lada. Makasebonga. Yazi mangathi ngikutshele kancane. Wonke lamagumbamana omhlaba, ngisho phezulu naphansi emanzini naseyintabeni. uNkulunkulu yedwa. Kodwa sihlangana ngendlela eziningi ukuze sihlangane naye. Yebo, umakhelwane noma umngane wakho lokutshela ukuthi amadimoni uyini yena, yini la igonyele ngaphakathi enhlizweni azahlulele amanye amasiko. Engikutshela kona ukuthi sesihambile isikhathi. Sekahambile amalanga sowushiwe isikhathi. Uma uzochubeka wenze so, noma ngisho nimthathe nimise kubodlamini ayoyidledlebula impilo yakhe. Ngoba manje sekuyisikhathi sokuthi yonke into yakhe ilunge, ihlale ngendlela. Aye komkhulu. Lento yenu ile yamabhunu yonyani asingeni thina le. Kufanele ngiyenzeni? Kuzomela umlungisele indlela zakhe ngaphambi kokuba ahlukumezeke. Ahlukumezeke njani? Uzohlala ngakutholi ukuthula. Uzolandelela ilifa elimnyama. Konke kwakhe asekwakhile empilweni yakhe. Ikusasa lakhe lokushabalala njengamazolo ebonilanga. Kuyothi makufika leso sikhathi niyokhihla esikanandi ngoba sogwadule nisijwayele. Manje ngenzeni? Uyibukele kahle indodana yakho. Inobizo. Ngoba mbizile uyafuneka. Kodwa wena uzama ukumzibisa lendlela. Lendlela uma uzoyikhetha iza ngamanye amagunya, imbonakaliso zokuthi umahleli uza nezipho. Ubonakala ngathi akusese uye, noma ubona ngathi lo muntu osumbonayo sekilo wambona ngaphambilini. Izinto azovela nazo zizokucaka zikudida umqondo. Uzibuze ukuthi lo mntwana izinto ezingaka kamncane so uzazelaphi. Ingale ndlela abamthumela ngayo kwabomkhulu babo. Manje nangaba ngifuni ke. Hayi, mangaba ufuni. Hayi, sekuyidoko eligalele wena lapho Ntombo. Sekuyilezo inkinga zakho ozozithatha ngoba le indodana yakho inkinga zakhe ezinye ziyowela kuye. If le ndodana yakho uyithandi, ungayifiseli impilo enhle. Chubeka ngale ngqondo zakho ngoba uzofika ubuhlungu okubhodlisa inhliziyo ibhibhidle. Ngiyathemba ukufuna ukwenzeke lokho endodaneni yakho. Mina into bengifuna ukuthi ngimvikele. Manje yenza ngendlela elungile phela. Ubizo alifani. Olunye ubizo liyafika luzomosha impilo yakho. Kodwa olunye ubizo kusuke kuyinhlanhla ezopholisa ngoba sibabantu sidaliwe kodwa sidalwe ngendlela engafani. Bakhona abazofika ngezinto abazithola emhlabeni baphumelele ngazo. Bese kuba khona thina esisuka nazo la sivela khona. Bese nina masenididwa njengoba nibazali senididwa ile zinto zokuthi izinto zesimanje manje. Ubiza lisafani. Mele sibuyelele emandulo ngoba ngiyabona maye sekwenzeka imbudane kuphela. Sesikhohlisana ngamasonto. Into yafika nabo indlebe ikhanyilanga. Kodwa indlela zimbili. Khethe yakho mama. Lazarus. Exe mina come on. Angakubiza kangaka mina kwethu ibhumu ugcwalana nomaka emini kangaka yenzakalana.
kanti Lazarus komthatha inkinga zenu iziphathini mina ngiyakubuza ukuthi why kumele ngikulandelele thoma le lokishini ngiyasuka ngiyagijima emva kwakho ngiyahwelela Lazarus ubethi ibhomu kanti yini inkinga yakho awusafuna ukungikhulumisa na noma ngithi ngizama ukuhelebha wena ufuna ukukhuluma uyiwani kanti yini inkinga yakho bengifuna ukuba yedwa Sikhokho kodwa wena ubhizi nje uyangilandelela engifuna ukusho kuwena ungakwazi ukuthi lo mhlaba lo usemahlombe kimi uyangisinda kuningi kona uthi inkinga zakho zigcwele la amahlombe na uthi phela la amahlombe ukuthi wena utholele wonke umuntu ophila la phasi nayo inkinga zakhe Sikhokho sakudlula nathi enkingeni nje bengiqalene nenkinga enkulu ngeza kuwe ngakubonisa ngenkinga yami nje wena naso inkinga yakho ukhetha ukhamba uyi1 ngiyakulandela ngiyakhwelela ufuna ingendaba kanti kuyini inkinga yakho yini into lekudlako udliwa yini ikulu phela lekudlako wena ukhuluma nami awufuni ukuhelebhe njengomngane ungabi njalo ungafuni ukuzithathela inqumo uyi1 na ufika lapho ukhamba uyozihama lemangweni uyokusizwa ngibani ukhamba uyi1 nje inkinga yakho angeke uvukile uunderstandile Sikhokho impilo lena ayikho lula sozibilula abantu bayangicekela phansi abayibona imizamo yami emihle ngiyenza emphakathini kodwa amaphutha wami ahamba number 1 so ngubani mina uzomilana nempilo enzima kanje qala mngani uthi abantu ababoka bayinandaba nawe into ezenzaka abafuni ukuzwaza ngisho qala ke mina mngani angeke ngisukeleke ekhaya le ngikugijimise ngize nawe emangweni la ngikulandelelana nawe sho ukuthi mina inhloko yami ayibireki ukoma ungayenzeli mina ke yenzela mina lisa abanye abantu akisho abanandaba nempilo yakho gada mina ke Sikhokho kanti kuyini komfuna ukwenza so komele uziphilise kabuhlungu isikhona thina sibangani bakho wazi njani ngime ngiyokuhelebha ngime nginamandla ukuthi ngakuhelebha nakuso Sikhokho kanti kuyini Sikhokho komu ngafuna ukukhuluma nami kodwa mjita mina ngikhathele nje yami ngikhathele ukuba strong impilo le ayikazi yabalula qala msana qala musikuyafana ukulila kwakho angeke ngohelebhe nganex masikhuluma nami musukhona ukulila kwakho kokusiza ngani kuyafana ukulila kwakho angeke kuyenzele next khala ifu yakhala mara kuyafana indoda ayiphela amandla na uthi wena ufuna uceda amandla wakho ngothi uwe unamandla ukuthi ukhona uzimela futhi Lazarus indoda ubani umunye umuntu ozokuthathela inqumo ngaphandle kokuthi wena uzithathele wena inqumo ukulila kwakho manje yazi bathi inyembezi zendoda zweli passport amahalo ungafuni ukuthi inyembezi zakho ujabulise izitha zakho ngentengela lalela wena ucabanga ukuthi kulula ukuthi ngavuka ngikoloda kangaka abelungu bangifuna phansi phezulu abantu neyinqinamba ezinzima ziphekwa uthi uyadlala Sikhokho ndote umfethu ngiyasiza isikhalo sakho mina into engizokutshela yona yi1 ungafuni ukucekela amandla wakho phansi wena unamandla amaningi bungayikho umzima odlulekiwe waphumelela ngizongitshela ngobuzima benkoloto inkoloto ziyaphela manje wena una amandla ukwenza imali ukuthi ukhona ubhadala inkoloto zakho futhi ube right ngiyakuzwa uyakhuluma unokuningi kumele ukusho lapho kuwena ngiyabona lalela ngiyabonga Sikhokho kodwa le ndlela le akuyona izingane ngiyahamba mina Sikhokho bona Sikhokho yazi kunjani mina nginomuntu engimaziyo ukuthi angacazululela lenkinga yakho obhekene nayo mina nginayo umuntu ongacazulelela inkinga lezi zakho and lo muntu lo ongacazulelela inkinga zakho neta ngazi maybe wena ubelieve into ezifana nalezo umuntu lo ongacazulelela inkinga zakho isangoma ngakhapha nakuwe manje angakugaya isihlahla sokuphila ngakupha amandla amaningi la wafunayo kunokuthi uzuzizekelele so uyocwalana nesiganga so ayisizwe direct ima ucabanga ukuthi lo muntu angayikhipha isicitho empilweni yami angakhipha isinyama esisemahlombe kimi angayenza ngamandla lo muntu engimaziyo ngaphezulu kwaloko wena ukufuna ukuthi angakenzela kona if awumind manje singahamba ngokukhaphe kuyo kutholakala khona la enzansi la akasikude fika uvala umlomo ungakhulumi kakhulu inkinga zami ngizozicazululela zona kulo muntu esiyakuyena hayi ngizofika ngizosala ngaphandle vele mina ngifuna ukuzizwa indaba zakho ngisho ufuna ukungitshela sila endleleni sure kanjani fika uthule thule masifika la izinto
Mahlathi nala. Yikho-ke la uzothola khona usizo, ngisho usizo. Makhosi. Ayingene indoda. Senize nafika. Abadala bese bangitshelile ukuthi nizofika. Hayi nifike kahle ke yiso lesikhathi engifuna ngaso. Ay, Nkosi yami. Makhosi usho kanjani ukuthi bodala usilindile bosowazi ukuthi siyeza la makhosi. Kunjalo. Umoya uyakhuluma kanti namagama ayenzeka. Ngizwa nginendelelo. Unesibindi sokungena esigodlweni sami ungakhumuleli icathulo. Uyithatha phi inhlonipho ufundiswe phi? Kodwa sikho lapho njengoba usufikile. Ufukanyelwe ithunzela iminyama. Ngiyasho nje nempatho yakhe ingalendlela. Mina uthi uyadlala makhosi. Yebo ngiyavuma ngilandela ilifa elimnyama. Zonke izinto ziyangijikela without no reason. Kodwa noma ngizama ukubheka phambili izinto zami zishaya phansi. Futhi nje neminyango ngivalekile. Sekuyinzondo nje kuphela. Unganisukela igama elithi inzondo. Sekuyafiphala manje. Uyazazi ukuthi ungokhethekile. Kodwa wena ukushaya indiva lokho, ukhetha ukukubalekela uthi uyophelelaphi. Ngoba uma ungakwenzi lokho, uyazi na ukuthi impilo yakho. Angi-understand. Nginobizo mina, ngikhethekile. Awuthi uyadlala sikhokho. Mina ngomjitha nje ozama ukuqhubekisa impilo yakhe. Hayi. Awusiwona umjita nje ozibiza ngaye. Uyazazi wena ukuthi ekuhlukaniseni okubonayo nokungabonayo. Uma unobizo uzoyishaya indiva. Impilo yakho isuka ijike. Iphelele ukunotha. Uphelele izinhlanhla. Uzolandelelwa amafa amnyama izinto nje ezenzakalayo ezimbi zizokufikela. Kodwa hayi ukuthi uzofa. Kodwa njengoba ngisho ukuthi awusoze wafa wena. Awukaze wafa wena. Kodwa zithatha uziqoqe uthole indawo yakho uzifunde ukuthi wena ungubani. Ubizo lolu. Makhosi usho ukuthi bengasimabhadi bekumadlozi odibizo lela nalo lelo khuluma ngalo. Akusinjalo ndodana. Umoya wakhe sengisho yena njengoba zenza isidwede isiduphunga. Uma uzojika kulendlela angeke ube nokuthula. Asoze kwenzeka lokho. Kanjani manje? What if angikhona ukuvuma futhi angikhona ukuhandlela this ukuthwasa thing? Khuluma imbudane ke manje. Yabona lento soyishoyo yakho lesingiso uzosifaka ukuthi ithwasa thing. Uzoyigcina net khona lapho uvale lo mlomonyana wakho before sengikutshela nami ngesingisi sami ngoba cha nina niyadelela nina. Inkinga ukuthi usuke uzenza isiduphunga kanti unamandla. Ungazibuki ngalendlela ozibuka ngayo. Uyeke uba isidididi man. Ubhizi la uthi uyazididisa. Yini lo ikhulumayo? Yenza kuhle man. Mngani kuyafana ukuthi uphikisane naDamani umtshele ngamathwasa thing. Wena lalela Damani maybe uzokenzela into oyifunayo. Ngisho manje ukhala ngokuthi indlela zakho zivalekile. Maybe uzavuleka na ulalela Damani. Uxolo makhosi, angiqondanga ukudelela lana kodwa ingane iphuma ilahlekile. Ngicela niyibuyise. Kodwa ngizovuma namhlanje ngiyabona uhambe emele ngilithathe from manje. Ngizwa ngiphatha abadala nami ngibone ngathi isikhathi. Sengizolivuma lo bizo makhosi. Anyasha ay babo. Kahle wena. Uyarasa la. Ngiyakhuza wena. Makhosi ngiyavuma. Inkinga uthi wena ngiyabona ukuthi le ndelelo ngathi igcwele. Makhosi. Ngathi igcwele le ndelelo. Yena udidekile unjalo nje. Kodwa njengoba solivuma lo bizo,
kusazoba nzima mfana wami. Thokoza mkhulu. Kusazoba nzima. Kusazoba ligagu, kusazodlalulaza kuhle kufumuka. Asilime ziyetsheni mfana wami. Yiyo le ndlela osoyikhethile. Ayishone khona. Soy mama. Sekade ngikulindile ndodana. Sonke lesisikhathi bengazi ukuthi uzokufika unyathele emagcekeni. Kodwa kuyajabuleka uma sofikile. Kodwa ngikuphathele izibhlungu. Iyodwa indlela ekuletha la. Ubizo. Ngiyazi ukuthi ubungiphupha mihla namalanga. Kodwa manje sesifikile leso sikhathi ukuthi umthole lolu lwazi. Ngoba lamandla owaphethe adinga ukuhlambululwa. Ziningi inkinga esezenzekile ngaphambili. Ngisho naphambilini sekwenzekile okuningi kakhulu. Siyabonga. Kuningi okwenzakalile. Makhosi. Kodwa le ndlela ngifuna uzibonele nawe. Soyicala la. Soyindlulisa la. Ngibone ukuthi namhlanje uvuke ngaliphi elizokufaka la emagcekeni. Ingakho ngithi namhlanje bese uhlala kahle lapho. Ungabe uhlale ngathi uzobaleka. Makhosi. Nginenkinga. Lokho ngiyabhudanga qobe malanga. Abantu engabaziko. Amaphimbo engawaziko. Abomkhulu abambethe izimbathe ezimhlophe. Angazi bonyana kwenzakalani ngempilo yami. Ngisaba ngirhelebhe. Ngisaba ngirhelebhe Makhosi. Ibanathi Makhosi. Isikhompani ngifike lapha indodana nizobuza ukuthi ngabe inkinga yayo yini. Uthi uphupha izinto ezidlala-dlalele okuningi kakhulu. Hayi khona. Inkinga icala kumamakho. Nathi manisuka le kwaha le. Nathi nifika la bese nasi. Ngoba nzima nje Makhosi kwenzakalani? Yini libhuda ngona? Khuleka. Njengoba ngisasho, nathi nifika nina la bese nazi ukuthi nina bekumele nithole yini indlu. Angithi manje lalela ke lento icala so umamakho. Lobizo wena oliphethe libuya kumamakho naye libuya kumamakhe. Shuthi wena uphethe ibizo likamama kamamakho uphethe ngisho yena lokwagokwakho. Kuliqiniso lokho Makhosi. Sukela namhlanje ngizokuvuma lapha eBhutangweni la. Ngizokuvuma ngilivuma ibizweli. Asikhambeni indawo le madoda. Ngiyavuma ibizo lami. Selimene. Usufikile ngani yami. Wena okhethe abanikazi bamanzi. Thatha lento. Vuma ubizo lwakho. Ngoba uma ungavumi izinto zakho zishabalala zonke ngani yami. Kakhulu be. Vuma. Kakhulu be. Kakhulu be. Lesiphiwo naso baningi abasifunayo. Kodwa sikhethe wena. Sikuwe. Vuma.
ngihlala kanje ngisaba nginovalo kodwa bheka manje thatha lento vuma mntanami. Ngiyavuma. Izinyo lami Nkosi yabonga wakantoli. Ngiyalivuma ubizo lwami. Isitshaba sekhethu jemde silapheke ke kanje. Yekilo jemde ikhambe kuhle. Sivula indlela yo kanje. Lule mhlalwane ihloke mamba. Inkosi yami lizohlwa inkosi ekhuthaza abarodo nomlambo. Azitshe. Zona Claude. Setonke ititi lokatamba kutoke njete. Samba kuloka msana kulote. Ngiyela titina. Samba kuloka sati kuloka sailo. Msana kulote. Kulo la bobe.